इस्रोचे चौथे व्यावसायिक PSLV प्रशिक्षण यशस्वी जाले। सकाळी नेमके 9:52 4 विदेशी सॅटेलाइट घेऊन हे यान आंध्रातल्या श्रीहरिकोटासावन सुटले। PSLV C-23 फ्रांस, कॅनडा, जर्मनी आणि सिंगापूर अशा 4 देशांचे मिळून 5 सॅटेलाइट अवकाशांत यानाच्या माळेंत व्हरून बसयतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हजेरीन प्रक्षेपण जाले। इस्रोन 19 देशांचे सॅटेलाइट आसात। 7 देशांखातीर खासा सॅटेलाइट सोडपाचो उलो मोदीन इस्रोक मारलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुल की घोषणा। सफल प्रज्वलन और गमन पथ पर सफलता की इबारत, कड़ी मेहनत व अनवरत परिश्रम की नई कहानी देख पा रहे हैं कि बादलों के बीच हमारा PSLV बिल्कुल अपने पथ पर अग्रसर, जैसे जानता हो कि उसे किस राह निकलना है। My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. We have also developed our own satellite-based navigation system. I am told this will be fully deployed by 2015. Moreover, we can be proud that our space program is indigenous. We have developed despite international hurdles. Generations of our space scientists have worked to make India a self-reliant space power. We owe them a big thank you. फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीन राती हॉलंड आणि कोस्टारिका जिखले। हॉलंडान मेक्सिकोक 2-1 मारले। दुसरे मॅचीन कोस्टारिकान ग्रीसाक पेनल्टी शूटआउटान 5-3 मारले। वर्ल्ड कपाचे क्वार्टर फायनलीन पावपाची कोस्टारिकाची ही पहिलीच खेप। तांची क्वार्टर फायनल 2010 वर्ल्ड कपाचे उपवस्थात हॉलंडाकडेन जातली। इतल्यान खबरचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।